Let's start question number Zakni Samre Lepanina kan kalang. Zawttu remember zom tak H Ginzalala ilo soma. Host Speaker Kalome. Honorable Minister, Environment, Forest and Climate Change Department. In min Chhanna Khawzawl heng theih Pakhatna Mizoram Chhungah Environment, Forest and Climate Change Department. In Theihai phunna plantation. Atan kum khata pawisa engzat nge sen ani thin. Panhina Environment, Forest and Climate Change Department le Horticulture Department hian hmalak dundan convergence neih theih angem pathumna neih theih chuan Theihai mau chau nilovin heng horticulture crop a big takin fruit crops chang thei entinan Theihai grape apples avocado etc. hian convergence kalpui thei angem ti ani Speaker Kalome. Let's talk to the Environment, Forest and Climate Change Department chang to Minister Pulal Thansa ilo soma. Speaker, in a Zawhna plantation course during 2025-26 gym hian in chang noi zanhi som kwa point som rupali ania CAMPA hian in chang noi zaruk somni pakhat point somnga panga laks ania ti chuanin chang zanga somruk pasari point som pani hi spill over APO ania sanghi somni pali ni nga khanin noi somnga pali point somthum pathum APO hi spill over ani bok ani bina theih ti ania tin sina khan horticulture crop zinga thingkung 3 pieces a chevela sa ang chu convergence kalpui thei ani ang Zawhbelhna Zawttu ne zona nei tu H Ginzalala ilo soma. Ole Speaker Kalome. Zawhna kha nia lomum le maya thil thei convergence kalpui thei ani ti khania lomum khop maya khatianga lo thei tak tak ani chuan Zawttu kan ni boka kan bela ma te hen bultan hi wacha kom ve kan ti deu ani chuan panhi na Zawhbelhna atan chuan in Murlen to Rabung kong hi Khawzawl Wildlife Division Nuayami ania hei CAMPA fund atang te hian he kong hi siam thei ani angem all weather road in siam thei ani angem ti hi Zawhbelhna ania tin Speaker atopna ta na a report ang reng deu Zawhna te pon thei thewang chu si son masalama Zawhna I kongkam lo kan va hian in kongkam hi wat pop lovila ti in ronna karon siam to a hi kabialami khochen khat khan in lo ngai poimo khop maya tual chenga khian in lo an lo wat ngei maya ma se mun chen khata hen wat pop lovani a that mel khop mai hi tha kan ti vem ti Zawhbelhna ni Speaker Kalome. Zawhbelhna Zawttu member zom tak Pulal Ramliana papu ilo soma. Speaker Zawhbelhna chu Forest Minister in min Chhanna Forest Department hian ramngahum hal chung changa NGO le pol dang te thoho puan em tiania tin weme te hian Forest Reserve le weme park ti te ramngahum hal ko nga hian hmalak na engemon nei ve thina an ha pui ve le thina ni heng te hi department in a hiat puin a theiangin tran puina te a pe ve thinem ti Zawhbelhna ni boke. Zawhbelhna Zawttu member zom tak tu Robert Romawia Royte ilo soma. Speaker Kalome. Environment and Forest Minister zom tak Chhanna ka Zawhbelhna chu Forest Department thalna lo chuan tik akin a hral thei lo ti chu kan hrevek maya Forest Department na tik ki le hral mani tik chin ngai mai ki le hralte
deal tur hian aram hi surrender khir angayem tin shalduna wangin mir thele har sajok ten antik shalan du wangin aram kha lo surrender ta sela surkharin peklet lengei peklet de turani em tilai hi poimo len ka ria kan bial lama te po hilai kan har satna ani a hriat fiat to lo wang po ni mai theia minister zawm tak hian min ril fiat thei chon kalom ngot tanga tin a chumi kai noi tho chu hemi maniram ngei maya tik chin a hral dan har sa a process complicated lutuk hi ti engani ti simplify dan ti olsam dan hi awm theilomi kan hriat angin forest a chuan central sarkar chun thu ngei mai ma se Mizoram sarkar po in thunei na thui tak kan nei ni te po in alang thova laya hian zoram mi puite ko ta thok tu te ol samjok nan forest nuaya permit ngai si tik ang chi permit deal tu nan ten an deal hian ol samjo ka pek zung zung dan hi aum theilom ni ti ka zona ni e kalome le the anga chang turin forest environment forest and climate change department check to minister Murlen so Please, speaker. The Chinagan Chantong Khanin horticulture tenena convergence kaldon point hemi a omsa thei enge thing thei ra chi ang heng te ani lawa engem non forest product ani chuanin Forest Conservation Act 1980 Section 2 ina asoy angin phallo ania amai ro chu hemia hianin central deal na te jukti chuan convergence ka kalpui thei ani ti kha Chhanna ni sela ten Rabung le Murlen kitla in kalpo na hi ek bial tu MLA hian avei biak maya Khawzawl Sanctuary Division Hawaii ania kimi khi mana compui donin claim chu kon chei thato hei tuna hianin CAMPA tang hianin noi somni da APO siamania tin maintenance of forest tang hian noi som da ania heng te hi approve a lo chuan khitlai kong chu all way the road a siam thei kanin beisei ani tin kanemel zom tak pu pa pu ya zo na kha hei ramngo hi a community reserve te oma kon pui phei khu chu nikum November ni khat khanin notify ani to a forest ne na enkol turin kon pui kholui sang kha zakwa som hne tanga an lo enkol kha tuna khwanin teng chuanin mi pui tenen kan enkol kop dona chu tianga chuanin poisa te po aum thei angin tran pui na te kan pedona tin mun sang sanga hianin heng ang pui na hi a oma kan pe mol mola hei khutilai rule pui lim opposite a phegu chuanin puram nura PCCF khami hing choi khanin reserve area hin neya ran sa po tam ni sawa te po chu tiang chuanin khutiang te po a theiang angin khutilai way mele village council te sumpai te le chu tiang chuan an har sat na te zo phuruk thin an ni ti kha ka Chhanna ni sela tiang chuanin mun sang sanga tuna kan kal chhomek kan ti chhomek zela ni ti kha kan soi du tin kan emele zom tak Robert Romawia zo na kha tree felling permit he sang ni som pakwa khanin khami phalna kha alo top to kanan sarkar ve che khan he phalna hi namen lovin kan juk nora abi kin tlong thang protected area lampang khu ani big zola chu kan juk nor ngara nikum masa khan miron phala tiang chuan tuna hianin khutiang laya kan hanti sang ni som ni palia miron phalta
chu tu na hian permit thi kan pele thei ta ni ma se condition kha om ta a kha condition a khan khutilai khu protected area forest reserve area anga puan alo ni wang khan khutilai a lo enge ni ma lo la tu te tik ching tu te atlang puin khatiang tan po khanin a permit khadil anga ya chu permit pe rol chon a condition a chon forest area ni kha chon anram khan surrender anga ta ni forest area ni lo kha chuanin an ma ni thuin eng anti theia forest area me chu tiang chuanin condition oma permission pek an ni a chumi ruala voi khata tam taka han pek hi a har sani forest department hian tuna hianin engani han inwal phona ni lo ta sela za som ni pakwa vel hi tuna hian fill up post ania za som sari pakhat vel hi vacant post ani chu wang chuanin mixing hi kan nei lo wangin kan zo tok angin division ho khianin ma an lo lave a kha anei tu te owner te hianin voi khata cubic zaruk sang khat kan du ten hantina ma se cubic zathum khate ang chi khanin keima ni staff strength ngai to tangin tuna hian kan han kala hei tuna po hianin hei kan chief minister zom tak hianin post po hi min han pe chho de nuala tuna te po post fill up tur engam za kan neia tin chumi rol chon mani khan forester ho kha som pani passing out parade ka jok man puya tuna hen forest guard hi som ni le panga an training le meka tharuk chung turania hei hun rei lo deuh chan lo chok venga chu tiang chuanin tuna ma kan la chho me kan ti kha kan soi du a engemo har satna big an mani private ram forest area ni lo kha chuanin har satna nei chuanin miron ron thin sela ha kha chu riat sual wangemo ani lo chuanin staff in dei lo to in dei tok lo na wangemo a area khanin khatilai kha en non le te ngai te ni wang khan khatilai kha har sat na han om thin lai chuning ina lang deuh bera chu wang chuanin a thei angin kan lo tran pui ze lang ti kha ka Chhanna ni speaker apoi mo ema kan minister Ginzalala mani se nia atlong thang lama khuwa tam tak te biak in mun te ko than bu pa huan te po khoni thwa maya chu tiang lo te po chu nianga protected area tuna forest na ti da la hi chuan khuwa te biak in mun le kan mun poimo tak te po protected area kha ni zel boxia tiang kha tun ma tanga local dan kha lo ni to boxi la ya hian engani central sarkar na kan ti sonaron aron siam pu speaker an raman surrender tura ni hanti lai taka ti tamlu tukpo ni lo te sal tura aram pum pui nei tunina longhal khani don chuan a fulon ka ria sarkar hian central sarkar po chu ni sela 7 sedula thunei ve kha kan neste central sarkar este sarkar tan tat dan om lo mi ram surrender kherlova engani an mani chin len mani thlai na chu an thal dan hi om thei lo mi ti kha kan zo na kha ani a lo surrender to te pon lo om point pek let le thei dan om angem ti kha kan zo bel ani kalome o speaker hemi hi FRA kan te forest reserve area ani na taka chon dweller ownership chung chang khani a 2006 saka heta hian kan adopt le toni an lo adopt lo kha khami mang khanin hemi hi sol fi kan tuma kan chief minister hi hetlama hen tei ma biao ma hei tran kan la chho biawa a chan chu pi pu hun la ya engemo nu ma lu lo om point khutilai area khonin notifying village khutlem riu ma ya khami ma po village om te ang kha an notified lo wa engemo khatian juk mu chopchil ang kha atlang puin hei he an notified ni hian alang ta ni chu wang chonin khami mai lo wa pi pu sul nu tang te le hla thu tang te po khami kha lu to alo ni chonin forest hetia reserve area tang hianin nei le dan hi tuna hian kan han ti a tin chu mi rola pu speaker kan sai du chu
FCAA 2023 a hian hei hianin aron support chho thei don ni hian alanga chuwang chuanin hemi te ne na tangkop hianin thei to kan chuak mek zela ni ti kha ka chan thei to kan ni a